Mashakadze Wamalengo Wamachimba Tehoko Amefuni ndela sawangena malengo Mashakadze Wamalengo Wamachimba Tehoko Aye hileka ku channel mina Fred Vutomi hilava ku ya interviewer kumbe hilava ku endla interview ya n'winyi wa channel leyi mu tiva ku antswa na swi tiva ku swi endleka like van'wana mi kha mi tiva mara some of you mi kha mi nga swi tivi ku ri I mani n'winyi wa channel leyi and I huma kwihi. So ni kombela mi like mi subscribe leswaku mi ta tshama mi kha mi tiseliwa swo tala la ka channel. Mi pfukini hi hosi na ku mi amukela. Hi pfukile njhani no khensa ku amukeriwa aka channel ya mina. Ya hi pfukini lexi xikongomelo xa interview leyi i ku vanhu va mi tiva ku antswa na lava va nga mi tivi ku va kota ku mi tiva. Xo sungula I mani Guyu? Mi byela vayingiseri ku ri n'wina Guyu loko hi Guyu hi vulavula hi mani? Okay, ni khensa xivutiso xexo loko ni nga tivi loko ni yime so ni va ni yime kahle kumbe ni fanele ni languta kamera na, but I think loko ni yime so ni ta va ni yime sharp. Guyu wa Maxakazi hi mina. Oh sorry, I'm the Guyu hi mina mara a swi heleli ka Guyu ntsena I Guyu wa Maxakazi. No vona ku swi ta va swi lehe ngopfu vanhu va ze va rivala that's why ni tsale ku Guyu ntsena laha ka profile ya hina kwala ka channel. I ripfumelo I'm Fred Mun'wanati ni huma ka Mavuza. Ni sure ku van'wana swi ta va hlamarisa loko va twa ku ni huma ka Mavuza hikuva Xitsonga xa mina xi phewaphewa a ni tswaleriwanga kona ka Mavuza. Hi vanhu lava hi nga tswariwa hi va Mrs Smith na va Dr Thomas so swi nga mi hlamarisi loko swi va swi ri hi ndlela leyi. Ni munhu loyi ni nga kulela kwala tikweni ni ve mun'wana kwala ni kula until ndzi fika kwala ni ri kwala tikweni. Hi nga vula swivutiso swo tala leswi nga ta va swi swivutiso ku nge hlamuriwi swona hi ku se ni sungule ku pata wo suka. A hi nga lavi ku tiva ku ri mi tswaleriwe kwini a xibedhlele xihi. A hi lava ku tiva n'wina ku n'wina hi n'wina mani mara handleni ka sweswo a hi humeni ka swona. Okay, ni lava ku tiva makulelo ya n'wina. Ni pfumela ku ri a mi yo beburiwa mi ri mukhalabye mi ri na malebvu so ku na ku kula ka n'wina. Mi munhu loyi mi nga kulela kwini u ambulini kumbe kulele a ka Mavuza ni mi dyondze kwini xikolo primary ya n'wina and primary ya n'wina yi ri njhani? Kombela mi nyika vayingiseli sweswo. Oh okay, ni kombela ku langutisa hala ku ri vayingiseli va kota ku ni vona. Ni kulele kwala a Lunguleni vhele. So primary ya mina ni dyondze a Langutelani primary school. Ni twa a swi nga fit ku ni tshene ku primary school. Ni dyondza a Langutelani. So ni dyondze kwalayani from grade R until ni ta heta. I don't normal though ni nga ha tsundzukeki ngopfu swa le primary because swi swa khale swinene mara I ri normally primary ya mina ni kule ku fana na munhu un'wana na un'wanyana wa loyi a nga kona. Ni kombela ku mi nga hlamuli swivutiso leswi no ka ni nga vutisanga ku mi kule ku fana na vana va a ni nge se vutisa so ni kombela ku mi hlamula direct ka leswi ni vutisaka swona. Okay, a mi ri munhu loyi a tlharihe ngopfu xikolweni kumbe a mi ri munhu loyi a phundini kumbe a mi ri xikarhi a yi ri njhani primary ya n'wina? Like were you happy about it kumbe a ma ha swi tsundzuki na swona? Vhele ni mi tisi swo tala a ma ha swi tsundzuki. Okay, ni khensa xivutiso xexo. Mina a ni ri xikarhi kumbe munhu ku ya futhi a ni ri ndhaku ngopfu. A ni nga ri good hi swa xikolo no hlamala na sweswiwani loko ni ta ni humeleli ni ri na mali so ku swi ta njhani. Mara a swi ni fanela because a ni ri munhu wo miyela. Sometimes most of the time vanhu lava va tsandzekaku i fane swi fambisana na vutomi bya wena I va munhu wo miyela loko I tsandzeka
tsheva munhu wo nyangatsa like swa borha ku ri a ngo tiva nchumu so ma swi ni fanela because a ni nga ri munhu wo huwa so a swi fambisana na performance ya mina ku ri a ni tlharihangu fika kwalano. Okay, ku endla follow up ka xivutiso xexo ni twa loko a mi ri munhu wo miyela so xana swa endleka ni le na hala ka sayiti ra vantwana a mi nga ri busy ngopfu hi swona kumbe a mu ba miyeli ni vhele tanihiloko vumbulaka a mi ri munhu wo miyela na mata lo vumbula sweswi but mi ni tsundzuxa ex ya mina ya ka grade R ya na mpela mitsi yi vava loko ni n'wi hleketa munhu loyi a ni n'wi rhandza ngopfu ya no tlanga a ni nga ri busy ngopfu hi swona swa vavasati. I don't even remember ni ve na girlfriend a primary but a ko va sweswo munhu a va na ti-crush mi cacana mi kha mi bukutelana swi helela kwalaya a zangi swi fikelela laha ka ku ni kisa n'wana wa vanhu a na ku hemba a mi chuzini laha loko mi tsundzuka crush ya n'wina eka grade R. Alright, a hi yeni mahlweni a hi moveni primary I believe ku ri mi pasini primary ya n'wina then loko mi pasa mi ye ka xikolo xini ni kombela like ku vutisa ti-question ta yi 2 ku endlela ku ri interview ya hina yi nga leyi mi pase mi ya ka xikolo xini and performance ya n'wina yi fike yi cinca yi va njhani and mahanyelo ma n'wina ma fike ma have the way leswi a mi swona primary na because most of the time vanhu loko va cinca vanhu loko va fika grade 8 ku fika ku va na ku cinca ka mahanyelo so n'wina swi ve the way na kumbe ku fika ku va ku na ku cinca na ta kombela mi yinisa wena swi ri sweswo. Okay, ni loko ni complete swi vula ku complete hambi ku nga ri ku heta grade 12 loko ni complete grade 7 ya mina ni a Vutlhari high school a Babangu so loko ni fika Babangu like vutomi bya mina byi cincile swinene because you know ku ri environment yin'wana na yin'wanyana yi na vutomi yi na leswi yi fikaka yi ku treatisa swona so hetelele adapta na wena so na mina ni fike ni adapta moya wa le high school but I was so shy and so ku mi tisela rito ra xilungu a ni nyuma swinene so a swi nga ti kombi ngopfu ku na ti-changes sweswi a ti komba loko se ku ri khale so xin'wanyana i ku kambe a mbutise ku yini xin'wana a mbutise performance yi fike yi va wese but a na ku hemba leswi a swi ri primary swi fike like ku fika ku va na ku nyanya loko se ni fika high school. Okay, yeah, swi twarile swinene so a ni vulavula ngopfu hi stage xa ka grade 8 hi hlangana na stage swo hambanahambana like vavasati mi fike mi va na vona na like ti-girlfriend xin'wanyana kombela mi hlamula xivutiso lexiwani mi tlhe mi hlamula na ku who was your favorite teacher a xikolweni a high school ya n'wina and then xin'wanyana lava ku xi tiva i ku mi fike mi va na ti-friends na mi vhe mi hlamula na swilo hi primary a nga swi vutisanga beta mi hlamula ku mi fike mi va na vanghana mi fike mi va na vona na ende vutomi byi ri njhani kwalaho. Okay, mi khensa xivutiso xexo vanghana ni vhe ni hlamula swilo hi primary a primary a ni nga ri na vanghana because loko from grade R until up to grade 4 and ni nga huma home kaya I'm Rich's boy sort of like so loko ni fika ka grade 7 hi laha se a ni sungula ku va active so a ni kumanga chance yo ni va na ti-friends because a ni huma leti xikolweni a ni ri care manager so a ni hubuta nampundzu ni ya xikolweni hi voma 5 ni chayisa hi voma 5 mi kuma ku va busy mathicara so ni fika ka ni karhele no tlela leswi swi nga endla ku ni hetelela ni va xitudla ngopfu ni ve xitudli but so vanghana va mina lava ni nga ta ku ri vanghana ku ri maxaka ma ka hina vana va Matsongo hi vona lava a ni huwa na vona a hi huwa vumba so hi vona lava a hi huwa swin'we hi huwe ngopfu vumba a ku huwa ngopfu vumba so and a ni nga ri good hi sweswi ni chavisaka sweswi no ndla n'wana ni twi nga ku
ni ta endla xin'wanyana loko ni relate hi vumba lebyi a ni byi endla hi ku ni endla xin'wanana. So number 2 favorite teacher ni nga ku mani because ama borha hinkwawo ama ni borha mina and ama ni borha hi mhaka ku va ma kha ma lava swilo swa right ka mina and mina a ni nga ri interested ka swona. But a ku ri i Memtivani favorite teacher a yi tsakisa hi mahanyelo ma a yi swi kota ku discipline munhu hi nomo yi ku byela kunene ku ta ku tikise vutomi swi twisisa na byi ta tika vutomi. So ti-friends ni fike ni va na tona exikolweni swi ndle like ni tlhariha nyana ya so hi sweswo I think ni hlamule ti-question leti mi nga ni vutisa. Okay, so ni kombela hi la ku heta interview ya hina then hi ta va na next episode. So vanhu va ta commenta laha loko va lava ku tiva swin'wanyana hi n'wina va nga swi tiveki kumbe hi nga swi mentionangiki va ta commenta laha hansi hi ta kota ku swi vutisa ka the next episode ya n'wina. So but lexi ni lavaka ku xi vutisa i ku ma yi tsundzuka girlfriend leyi mi nga fika mi va na yona a high school na ka grade 8 loko mi fika grade 8 if mi fike mi va na yona girlfriend mi nga hi byela. Ya ni kombela ka ni nga va vuli ani ku i va mani mara mo tiva ku a ni ri na vona and lexin'wanyana loko ku ri na xilo lexi nga ni tsakisa ngopfu vuton'wini bya mina i grade 8 because ni fike ni fika ni va na munghana ka grade 8 hi va connected too much. So damani xi ku ni xi vhakela ene ni ya ene me yi ima ku ri ni ya vona girlfriend leyi a ni yi kumile sweswo hi menjole hi pep club. So a ni n'wi kumeka pep club a pfula hi pep club so ni ya le ka vona leyi ni xi fika xi tshama until a kona heleketa. So ni hlayelele ku loko ku ni khapa then u ta fika ni n'wi byela ku a jiki then u ta kota ku fasa a heta hi xitarata lexiya xa ka va chereliya. So loko hi fika laha ka xitarata lexiyani xi huma xin'wetana lexiyani loko xi huma ni byela ku xi tela mina xi kuma ku ene 2 ene i xi jona damani luyani. Loko mi lava ku twa to tala ku endleke yini but a va vone inani episode leyi landzelaka ku va ta kota ku swi tiva ku humelele yini hi loko hi fika hi hlangana xin'wetana lexiyani. Alright ya swi tikomba ku ri swilo swo tsakisa swinene. Hi khense nkarhi wa n'wina na n'wina ta mi nyika chance mi kota ku va khensa kumbe mi vula marito mo hetelela. Hi kombela mi vona episode leyi landzelaka mi yi rindzela ku mi ta kota ku twa ku ri ku humelele yini loko se va ta va hlangane na girlfriend liya va ri 2 ka vona. Bote yi lava ngopfu mahungu ya a va voni episode ya hina leyi landzelaka va kota ku swi twa ku humelele yini. Hi khensini swinene marito ma hetelela i ku vula ku subscribe-ani channel leyiwa yi kota ku kula. Inkomu.